Sangbay di ka arobak, kakabsat. Ay, saan nga ron kabsat? Kat papanan yun ngay. Ay, kumpurme na. Bakag subli kami manan ijay si Irok tirang tay ija bagatan. Tay ijay mutla ti ammo mi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kun narugate ijay sirok tirangtay. No kayat yaw, umay kayaw di tabalay kaw. Sigurado ka, kabsat. Wan, adamot bakante a kwartaw di tabalay. Iso na laeng ata basit la kwarto na jay. Kayat yaw. Ay, kayat mila unay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kabsat milito. Managtulong ka, iti pada matao. Awan anyaman na. Apay, awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may ichayan. Tanauram kat nga rod kabsat. Awan pagawidan may ichayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasa pamatlapim mo sa'y dagiti dadakkel na. Isoda kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yan ta nasa pamati pupusay na kabsat. Anya? Ay, sorry no impalagip ko tinapagting tinatayan nga apo ko yaw. Ngem no pay kasta. Makipaglading ita. Kabsat. Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Takakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikat ang sangit tunggal malagip ko din napasamak. Mala. San abalay? Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos. Kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papanan yaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang adamot maitin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya? Ay so, saanin? Di kay rumuharan. Makalangab kay laang iti asok iti ruar. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitad iti abang me. Ay na, saan na problema dayta? Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda. Pagraranudan tayo. Saan kayo narumuar? Tamang nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagano ti lugan. Delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. Adto ti kwartayo. Ay na, saan ay nanak ko? Igatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu ti mang tadi ti kwartayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agiamanak nga rod anak ko. Ay, wanggayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, Dalinda ken Martin. Agasawa dagijay. Agpada nga da diferensya ti bagida. Asino dagi aya? Kuha, gagayim ko. Awan ngamin pag naidanda. Kat nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan
Kakasjay kat nga ron ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay. Pati ka nanda libre. Da kayo ti mangpakan kadakwada. Anak ko, saan ang nasaya at agim imot? Awan nga min sa bali a pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wen angam ni kasano day tangay. Mangala kayo iti pakanan nyo diti balay. Duday. Ay, kitaan nyo ah. Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso abay-bay anak ko malaang. Kit nun mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sangaili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si Takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Wan, ay sana mabalin na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mangtulong kadakwada. Naglalaingan dan ngay. Isuda kit tagnomar itid ta akwarta ka ni tatang ay. Ay, huwag nga roda. Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pala, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod mo ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapor sigido amang tulong kadagiti at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga na mamatpati ka dagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumot Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan nyo nga amu dagiti at tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko maapakibyangan. Ngam imbis nga agsalukag dagita at tao. Saan na? Tapagbalbalin ninyo mo't idasadot. Kasano nga ron nga agsalukag da. Kat awan mo't nga ron ti baildan, anak kaw. Padak idan a senior citizen. Kan ada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti sarkanda. Ay kat problema da mo dayta na. Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaisunang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong kaw. Apay kidain ajak tumulong, anak kaw. Apay baknang kayo aya, tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Kit basit mo. Ha, imbis nga igatang yo ti agas yo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan da kaw nga ikan iti kwarta? Tadamit kwarta. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo mo. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat. Mabalain. Ngam saan mo't nga ron? Agpanunot kayo mamit tatang. Tikid di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, adoy. Inggatangan kayo iti baro akawasyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Win nga raud, mababain kami kinkan. Mainay-nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ti panunutin yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulaw no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos ti mang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Gusto dagito yan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguren iti pagluganak nga gawin. Na mga numabisinan nagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga min nagiti nga agasawa. Iso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sa bali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko ah. Okay. Olayo dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palike. Nay, insik sa mo day tagil ilukaw. Okay. Olayo dak ka. Naglaing matay nga agsaw iti ilukaw. Wan, umayak ko. Mabarak ko na yan, luka. Dayay, napanay. Ay sos,
Naragrag na tipita ka na. Pidutag, ikamat ko kan kwa na. Madam! Mabit lang! Nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay, sos, napanay. Sapay nagpuskol to'y pitaka na. Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minuna yung maisira? Saan napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Sika kareag nakan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Dinamag ko polis asino nang isople wallet ko. Sika ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Saan kayon anakamatan? Ay nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Agya badak. Ha? Ay, awan anyaman na, madam. Saan kumud ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapora saya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. At to'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Hala, ay, saan, ma'am? Alaap tatan. Sanak pumanaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige. Sige, madam. Agyaman nga road. Oh, Addoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kaday ta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo day ta akwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang a pagbainan nyo, kunakmait. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumad ka da kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi da ito'y nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami iti da iti agatan nga inted mo. Ay, oray agawid kami ni je probinsya. Aramatan mi da iti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kami daw. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang abayadan yaw. Tawan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Takasapulan yaw day ta akwarta. Unay kayo matantatang. Intad da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaan. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kid Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alap dandak iti kayat ko nga ramiday. Ket kayat ko nga ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan la na in materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo amo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak nga iramraman, tasabali Tatang. Isu pa nga asiyaw, baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man, na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, sakla ko man tinapan ni balayaw.
No kastagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. Uray siya nga rod tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutan, anak ko. Uwin nga rod, tatang. Naimbagman, ta nakaranting kayo latta, tatang. Kasla awan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbagman, tatang. Siyak, ada na doktalan ti doktor a sakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kanti liver ko. Anya? Uray siya tatang. Adamot agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay, sos. Apay ngay. Mabaybay yun sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho at aramidin yaw. Agina na kayo mo't ngamin anak ko. Tatang. Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Tagluto akbiait, anak ko. Ala, mangan kayaw. Kamutay kin mais to'y linutaw. Saak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darik-rik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. Ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo latta. Ha? Uwin nga rod, tatang. Saan akas ka na kami kaniduday? Adumot marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw. Kinasaya at ti aramid mo. Tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material abanag ti ipaay na ken ka. Salon at ti ipaay na. Di na itulog nga agsakit. Wen no maisagmak ka. Ay, uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami kanimanong Wilfred. Gusto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo idi. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanandak may. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada a tao. Wen no adalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayo. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin yaw, anak ko. Panunutin nyo mo ti pagsayaatan ti padayo a tao No da kayo tinaikan iti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagakon. Aramidak ti magbagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin, anak ko? Agkararag kayo. Tani Apo Diyos ti mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yo amang sulnek kadagiti nagkurangan yo. Biyag di tao. Ayan nga'y tinyawid mo amakan. Sanga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilata ken bote ngayon lakok. Ano na yan? Alya nga raw, tisidanta ita. Alo, ti parya di taparaangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sana balik, tada bagas tayo. Inton bigat.
Sa paam ti agrieng, tapno makaraman tamot iti naimas amasidaa. No kasapulan nga agtakaw ka, aramidam. No api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kaya't kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sa nabalay, tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ambangan mo't no manula ang ti itod da tangdan mau. Saan damot kadya ko ripot atatang? Basta siguradwa nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay sandar baraw. Awanan aramida ki balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, Nana? Hinton tanggal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggag. Kabalak mat ket din ti agtrabaho, Nana. Ijay ko mapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, Nana. Agyaman Alexander. Adto'y titangdan mo, baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kitin. Agyaman nga Nana. Uray sandak akabagyan nasaya at kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakkelan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, Nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at mat tagimatang kay ti masida. Manungay tinabate iti tangdan mau. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate akwartak. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Ited mo ti kwarta kanya kung no kayat mo manan ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. No di mo kayat ti madangran. Ited mo adagaw tinaw gawatag. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sakti karkarita Tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, ited ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko mo si Bibi ang mao? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti al-alaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang kaniya. Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Tawan bibiyang iyo, iti na ita. Saan kayo pakibibiyangan? Sa mabalin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kumaiti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Sa asak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kenkwana. Taubing paiket nga raw. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag man. Tilang biyag yaw ti pakibiyam. Ayan nga, kinaglakwam. Nalayo mo't ng dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga kasutlangan, tinagbati kanyak. Ited mo ta sa nga gasaot, tad nagatangag. Ni, sana mabalin na tatang. No ited ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak Agbilang akiti talaw. Tanod di nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang. Dwa! Apay kanya kasta kayo kanyak.
Kanayon lang ang tangarandak na uri awan dagos nga aramidag. Awanan tado pa yasaw! Itad mount titid kidawat! Ay una yun, ti kasta alangam, Sander. Anyat napasamak, aya. Kinabil nakmanan ni tatang nana. Inala na pa iti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga aday jay nga, ma'am. Irresponsable lang arudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namamuan ni tatang ang pimanawak. Sigurado asapulan nak na jay. Tulungan dak ko manana. Amang ang nadaan mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ak ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrap na. Takanayon akabilan ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Nalangarod, agyan dituyan ni Sander, ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarudan ti makaamukan kuana. Nairwam mo't kit di iti trabaho. Tainyub ubing na ti kasta. Uwan, ninang. Siya kunti makamukan kwa na. Adda ka din ni Sander di ti balayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay dito eh? Apay aya? Anyat oras ang di mo't lagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mo't no ilimlimang yaw. Kas makita mo't awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglemengan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laeng agsasao kayo ti punaw. Tano maamuak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatyag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadagiti rumbang aramidam, wan? Danya ti ibagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagijay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak kaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat tan basit ngornong ko, ma'am. At nakita ka boarding house iti asidad tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Agyaman ako unay. No sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat tayo di lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Diyak mo, ma'am. Nabayag mo tin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarong karkan kwa na? Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustaan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apa nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya.
Ramot gaya mong trabaho. Ngam apay adi ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga mintis weldok tatang. Lukas tangaraw, ikanak iti kwarta. Nabayag adinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging ka ita. Talaga adinak pagan ano. Gidak pa'y kumustain. Apay aming minganak. Mangtad ka kidlaid iti kwarta tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-8 iti kwarta kanyak, ha? Masapaw, labinula na pawitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalat at ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawagan ti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong mabisbisinak ngamin. Mabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titod ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan ti atugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanon? Mga naklaangan ijerwal. Nakakasimot dahil chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasaya at mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo? Bayarak dahi ta pare, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino ang babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Yuan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman aklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag nagtugtugaw kayo diti sangot ti restaurant. Ada ka di orayin nyo? Si ka ni Philip, saan? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Pagsangit kayo matay. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko? Delikado, no? Tila pagturturungan nyo. Abang ano niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko, Nana. Di nakmanlukon, Philip. Sige, agawid tangarudon, Philip. Bado kan ulas gayam tilinaon ti sako yun, Nana. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito, eh. Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Karup-rupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na.
Ang lakas ti aladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Akawan na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kat makasaritak anaimbag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla kaing iingas mamut day taday ti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti day ti apapai. Kasla naglagaan ti riknak ken kuana. Di mo't kunam apim mo sayan ti inam? Uwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makitkita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yu ka di kayat ang makita ti anak yu. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yu. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan naman. Sa anakas ide, akil lahat ng agsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami i restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko. Sikang agpaiso dayta. Amo kasi ka ti anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Sigun iti amak. Nabayagan anatay ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam takitaak ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahito ti pagilasinak ka, anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. Ano kasta? Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunutyo? Uwan, anak ko. Iso amalagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayo ti amak. Asinungor ni tatang Fidel iti biyag ko. Nabayagan apim mo sa iti amam kapo iti aksidente. Adda nang itaray kan ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray kan ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak. Kat napukawanak itinamnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ron, Nana? Talaga siguro ngayon turong ti apo ti panagsarak tayo, Nana. Ay na. Nagalasmanan ti tagtagainap ka. Oh, payakas tao yan.
Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Di panang kidnap ko ini ka ni Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudno ken kuana. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Agyaman ak ta nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isuti inak tatang. Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumur kayo. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayo? Pakawanin rak no naaramid ko ti kasjay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sidiran at ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanin rak ko Ano kasta? Pudno asaan ada kayo ti amak tatang? Saan, Sander? Why? Gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Anya, inaramid ko ti kasjay. Tasan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyan na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat tanasapa pimusay na di asawak gapoy ti sakit. Pakawanan nak Sander, no nagbalinak anaulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan na ko ba? Agparinto mga isang wanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan na ko ba? Sikat ang desisyon, Sandar. No idarumta ni Fidel kapo iti inaramid na. Wano niya. No siya klamay sa nanang. Oray saan siguro. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken oray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda nadakkelak nga amak nga oray kaskasano. Wala. Ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga oray na ulpit kanyak. Imbilang ko apod no nga amak. Tay sukat nga ron kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ti panagpuspos ang anak ko. Agyaman na, tadimakkel ka na sayaat. Nga oray kas jay ti kinaulpit da ya Fidel kankat. Kat itata nagkitatan, bumawi akan ka. Sulnitak ti aduan nagkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo't nanang ko. Biyag di tao. Naglaing kat dagita nakarubat at di dapay amo ngay belang dagiti basura da.
Agkakaywara! Nagala sa kitain! Sinalbag dakit di amin. Daytang iwat mo, Alan. Ang mga no adda makangagkan ka. Agkakaywara nga ron dagiti basura iti parangan salay. Awanan bain dagita akaruba? Buisit dakit di amin. Anya nga rod kat basura mat dagitay. Bay amon ta siya kung timang dalos iti paraangan, Alan lakay. Nalakalaang at trabaho dayta. Ay, nano sana ang makapagtepal. Ang mga paltugak na kita kaaruba. Patayag to pa'y amin ida. Mabuti nga kaya. Anya ka din dayta sasawam, Alan. Mabutbuto nga iti dayta nga ibagbagam. Basura laang patayamon dagiti kaaruba. Nuan niya timbaga, karamidag. Talaga po matayak iti tao. Nuulitin da pa'y nga agibasura iti parangan ta. Gusto daytan. Di ka kumaaglaaw pa'y. Kababain ka dagiti kaaruba. Tapay kuma. Isuda kuma tirumbang agbain. Gaputan nagbasurahan dati parangan ta. Sumardengkan ko nakmet. Itay pa'y aday ta basura ti bagbagam. Hoy! Da kayo akaaruba. Awan babay nyo. Agsagana kayo kanyak no ulitin nyo pa iti agbasura iti paranga. Huston, Alan. Di kan aglaaw. Pang-asim. Awanan bain day jay nga Alan. Dilatan basura ti pagpupudutan na. Nakalalaaw itay. Nagpig sa tingiwa na. Wen nga ro tatang. Pagsisikuran na dagiti na iwara a basura iti paraangan ni. Nagrigat a pagsardengan. Kasla armalay tingiwat na. Hay. Mabutbutengak nagpungpungtot ni Alan tatang. Kasla di nakbigbigan nga asawa na. Nangagkaw ti panagpukpukaw na itay. Agasam tapaltugan na dagiti kaaruba nga agiwara iti basura da. Kunamlan asino nga agsasaw iti nga Alan. Wen nga ro tatang. Kababain ti kasta nga aramid na. Ay, tilang pagbut nga anak kaw. Kasanungay, no damang tutupken ko na gapoy tinaalas nga ugali na. Dait na lang unay ti pagbutbut nga tatang. Sapay agpang ta ni Alan. Jak malapdan tingiwat na ngagsao. Nalabagbaga ang tulatan. San arumbang tiraramidin na. Basura lang, pumatayan iti taaw. Anyat kita ang iti paraangan, Alan. Ti awanan bain alito. Ha? Apay nilito. May samod na ita tao. Awan babain na. Kaslawan nagadalan na. Aday ta ka manin ako nak, Alan. Awan matbasol kan kanilito ng pagpupudutam. Anyang awan basol na sasawambait. May samod na ita nga agiwarwara iti basura na. Anya, basura manin ti bagbagam, Alan. Awan ko mati parikot. No saan da nga agiwara iti paraangan ta. Anya. Payman, kasaritak man ti awanan bain. No lumabas kayo matiti paraangan, saan kayo nga agiwaralatan iti basura yaw? Siyak ka diti pangibagbagam iti dayta, Manong Alan? Ta sino pa'y kuma? Sika lang mati lumabas diti paraangak, awanan sa balipay. Saan ka mat siguro atulangan niya? Awan mo tinwara ka basura. Limabasak lang mo diti paraangan nyo, Manong Alan. Amok a basura yaw dagiti na iwara dito hindi kalman. Nabambanog kami kanisali anang daldalos ka dagiti basura yaw. Ha? Da kayo lang mat a pamilya ti asidag diti paraangan may, lito! Iso da kayo mangarod ti akin kukuha ka dagiti basura na iwara. Saan mi ako kuha dagiti na iwara a basura iti paraangan nyo, Manong Alan? Amangan no basura ti sa balya tao. Iso di ka ko magpabasol. Di ka man agin didi amul ito. Amok a basura yo dagiti na iwara diti paraangak. Agrason ka pa'y laang. Anya? Naglain kang agrason ha? Abay, anya ti kayat mo mapasama kita, ha? Ne, awan ti kayat ka mapasama. At dapaltog ko lito. No agaramid ka itijak magustuhan. Dakas ti mapasamakan ka. Anya? Kabalan ka paltugan dito'y mismo aparaangak no sabalit isongbat mo kanyak. Bangkay kan tulangan nga gawin. Ne, di mo kumamit aramidin ti kasta Manong Alan. Agkakaro ba tayo? Basura lang dito pagparparikutan. Sana ka mang rabrabak lito. Idasay ka mismo dito'y paraangak no agkamali ka iti isongbat. Nagalasan day tang imbagbagakan ka ni Alan, lakay. Ay, uwan nga rod. Bakit? Jaklatan nagtagtagari.
Tama nga noon niya pa iti mapasamak. Diyak kahit tiriri. Nang una, katagakaruba tayo. Gusto launay ti inaramid mo, lakay. Nasaysaya atin alumiklik ka kankwana. Talaga anatangsit de dya karuba. Basura lang nga na iwara iti paraangan na. Nagdakkelan nga isyu kankwana. Pagtangtangsit na di paltog na. Kabailan na kami ti pumatay. Nga uray pa'y karuba na. Awan pilpilyan na. Una yan de dya tao. Kasla naglakad ti pumatay iti tao nagsasao. Isosaan ako na magnapa iti parangan na bakit. Lumiklik aklangan. Tapno saan kami nga agapa. O sige, liklikam tikas kankwana akaruba, lakay. Nagdakas ti ugali na. Mapuppukaw di may sa manok ko, sali. Tinakaw na laki de. Amang ano adalaang iti paraangan ti manok, Alan. Di ka kumagpabasol. Sana basta mapukaw ti manok ko, no awan tinangala. Anya, Tinakaw lakit di dagiti ka aruba nga awan masidsida na. Alan. Agsaga na kanyak dagiti awanan pain. Alak man ti baltog ko. Saan, Alan? Di ka rumrumar. Di ka kumaagparnoy itiriribo. Ay, di nak malapdan iti aramidak, sali. Hoy! Asino kada kayo tinangtakaw iti kakaiso na manok ko? Ha? Huston, Alan. Di mo kumapabasulan dagiti ka ruba. O pa sinurot nakpela dito'y parangan, mate. Sublitan ije balay. Di ka kumaagpukaw dito'y paraangan. Nilakit dilito tinangtakaw iti manok ta. Isulang ti amok ngagsakit tinakam na kanyak kapo iti imbagbagak iti kalman. Anya. Lito! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok taman. No sino ti malalaki ka data? Aglaban tano kayat mo! Sumardeng ka na, Alan. Kababay ti kastangar aramidam. Mudde deta paltog mo. Di mo alam ti paltug ko sali. Paltugak na dyan ito. Lusok ak ti banga-banga na. Isulakit di tinangala iti manok ko. Talaga ang maagday jay akaruba. Nagpukapukaw iti paraangan. Awan babain na talaga. Baybayin nyo lahat tanana. Sana ka rin mo rita ipupuk ha. Palso amin nga ibagbaga na kung ipagpabasol na kanyak. Asyak ka no tinang takaw iti manok na. Naglaing agpabasol. Awan mo't nga ron ti pamanagnak na asika tinang takaw iti manok na anak ka. Jakman amo, no apa asyak ti pagpabasulan na nanang. Awan mo ti madingay, naramid ko kankwana. Ay, nagdakas akaruba ni Alan. May mayat ko man no pumanaw dito'y lugar tayo. Sumat talaga tiriribok dito'y lugar tayo day di ataaw. Adaw ti mabutbutang kankwana. Jay latan busis na ti mangmangag. Ay, Tirigat na. Di pa'y anawaan ni Kapitan ti kasjengar aramidin ni Alan. Nga uray no agpukapukawan iti parangan. kabagyan ni alam ni Kapitan. Andun adaras nga puka-puka. Ngayon baybayan lang ni Kapitan. Ay, kabut-butang day di ataaw. At dapay imot na apaltaw. Paltugan na kanaw di agtatakaw. Nanang. No saan pa'y laang aksyonan ni Kapitan, ay siya kun amismaw ti agipulong kadagiti pulays. Pasensya ka na. Bay tula ti may intriga ka na pasadaak iti tricycle bakit? Nakapoy ti pasada ita. Ay katanya nga ron ngay. Ala, agsukat kanta ni. Naidasar kun di kananta. Amo ka mabisin kan. Ay na. Wen bakit? Mabisi na ka talagan. Indanon ko dito balay tibisin ko. Talaga asinapa kung tinagluto iti pang malumanta. Taamo ka mabisin ka asumangpet lakay. Agyaman na ka. Tanasingpet ka nga asawa. Puray no basit lati mapaspasadaak. Naragsak ka. Kaya man nakahawat ka. Di ka matanagan. Addan tulak ta pagsayaatan ti biyagta. Adda ka asi ti Diyos. Huwag bakit? Saan ta mapukawan itinamnama? Litaw! Kunamlan asino kang agiparparada iti tricycle dito'y dalan. Ha? Ha? Ni Alan jag pukpukaw iti paraangan. Hoy! Pakibyangan namin aparadaan ti tricycle. Ay, inakpay man kasarita bakit? Ala, umuna ka na langan. Pasensya ka, Manong Alan. Imparadak mo't itinasaya ti tricycle ko ha. Saan mo't ang makasali iti dalan?
Nangalami tilay mo nga iparadam ti tricycle mo iti dalan nga agturong iti balay ko. Ha? Di mo kumamot pagpupungtutan ti tricycle ko ang nakaparada manaw. Saan mo't ang makasalikunak manan? May, tagrasong ka pa'y lang. Dinanognak mo ten, manualan. O niya, lumaban ka! Ipakitam akabalan nak. Sana ka lumaban ka. Ipakitam ang malalaki ka lito. Nakitam na ito, ha? Ha? Paltog? Kaya't mo tapaltugak na ito ulom, ha? Ni, saan manualan? Di na kumamot paltugan. Pangasim. Idulin mo na ito paltog mo. Sana ka lumaban. Mabutang ka malagayam lito. Hala, yalis mo na ito tricycle mo itinakay paradaan na. Darasam! Uwin manualan. Yalis ko ti tricycle ko. Talagang aglablabusin day jay nga alan. Sa dino tayan, tiyawanan bain, ha? Apay ka di tatang. Anya man ang tinaramid ni Alan. Kano dinanog na nilitaw. Anya. Tila nagpailan ni tinaramid na. Agasam ta dinanog na dyan nagsing patatao. Anya. Agyaman ni alan, ta sana bimalis nilitaw. Binaybayan na lang ti panang danog na kangkuana. Tatang. Jack, kaya't day dyan manugang. Satanas. Ibabain na ti pamilya tayo, anak kaw. Siya kung ti mababain iti aramidan na tatang. Mabainak at talagan. Nagposko la talaga ti panagrurupa na. Ay, nanusan la dakas ti mangdangran iti tao, dinanog kaun. Mga matagbat ko pa'y. Tatang. Ay, talaga nga aramidak da ito, no siyak ti mapunwan, nay. Di na kita ni Tikas Tasali. Jacket, dito pa nagkit-kita ma. Sikan ti pagsasaritaan dagiti kaaruba, Alan. Di mo kanuam mo ti makikaaruba. Dinanog mo pa yan nilito nga awan basol na. Anya ko mano jak amo ti makikaruba, ah? Awa ang tinasakit na bakrang ko. Mabut-butangan dagiti kaaruba kan ka. Tanaglaing ka amakiapa, Alan. Rumbang lang ang butang da kanya. Talaga kabalak ti pumatay nga uray kaarubak nang runa dayjay alito. Kaya't ko kay tapatayin dayjay tao. Tanangam ti panagsasaom, Alan. Saanin anasaya at day tangar aramidan. Sana ka mabutang. Rumbang lang ang butang dagiti kaarubak kanyak. Anya? Iso adinak man pakibibiyangan si kasali, ah. Uray si kang asawa. Kabalan ka adangran no kontra-kontraan na. Anya? Awan kabutang ko nga uray asino dito yung lugar tayo. Adapaltog ko? Iso nga awang kabutang ko? Ni, si kamot gayam sali. Uwan Roma. Umayak agkid daw iti pamakawan. Gapoy aramidan ni Alan nga asawa. Mababainak lao na yan. Gapo iti inaramid ni Alan kinilito nga asawam. Sali. Nang runa iti aramidan na kada kayo nga ag-asawa. Awan mo't basol yo. Ngamno apay akagura na kayo ti asawa. Ay, Mababainak ka talagan, Roma. ni, agluwa ka matan sali. Gapo ta maumakmatan. Nagdagsanan ti barokong ko. Ay, nalala. Gusto daytan. Di ka nagsangit. Panggap ko pa yan na panawan ti asawa, Roma. Anya, Kaya't kung ti makisinakan ko na. Sa anak matan anaragsakan ko na. Nasaya at mata nagsabat ta diti parangan alan. Ne, ada ka ni bagang kanyag tatang. Mangibabayin ka manugang ah. Diyan la kumanin paasawa ti anak ko ken ka. Ne, anya ka din dito nga ibagbagam tatang. Nagalas ti ugali man ay kamkamang. Mabit man lang tatang. Naglasto ka mo din, gagsasaw. Sikatilas to galan. Ibabayin na kami anak ay kamangam. Awan karba nga mamangdangdangran iti tao. Dakat di pa nagsasaw matatang. Abay, hindi mo kabutang ti paltugaw? Anya? Ada paltugaw. Ha! Ore man sikati amati asawa saan kakabutang. Anya? Paltugan ka no, di ka pala sumanaw. Ha?
Ala, agsaw ka pa ita, dahil tuyan paltog ko di kasaritam, tatang. Nag-asata kita ngal daw, bakit? Oh, apay ka di lakay. Inarkila tibak ng tricycle ko. 5,000 imbayad na. Oh, Talo lang nga dara sa nagsubli ti tricycle ko, anang bunag ka dagiti gargaret na. Ang inikanak iti 5,000. ay na, nagsaya at matan. Saan na day ta bakit? Alain na kano pa driver na. Ha? Imbagak ngamin akabalak tag manihot ti kotse. Isu nga alain na ka family driver da. Ay na, nagsaya at ka nga na tao lakay. Isa pinaraburan na ka ni Apo. Wen bakit? Nagsayat at talaga ni Apo Diyos ka tata. Wisit! Naabakak iti sugal. Saur kayo ah. Abay ko masaur kami, Alan. Isubliw ti kwartak no diyo kaya't ti matay. Ang taga-impaltog mo, ha? Isubliw ti kwartak nga inabak yo. Tapno nasayaat kayo. He! Sana mabalin. Noon tapaltog mo. Ang damat imo ko. Natayan ti asawa tatan. Diyos ka, Saanan anay sambot ti biyag na dito ospital. Pati parang ti pakinakam mga nagkaw. No saan kumanagaramit iti saan anasayaan. Si bibiyag pa'y kumaniala. Siguro kadagiti nakakita kat basol ka no ni Alan ti amin. Nabak iti sugal. Kating palastog na ti paltog na. So aday jay, pinagsubagsuldan. Nakataray mo din ang bagsulkon ko ana. Nalabit ngaglimlimangay. Nagaramit, iti sana nasayat ni Alan. Iswa, saan mo ta nasayat? Tinagpanagan na. Diyos ko, pakawanan ti asawa. Biyag ti tao. Babae ti anak talena. Nakipimpintas ng uming. Karupropam. Saan pa'y amadlaw itano asino ti karuprupan ha? Tamaladaga pa'y laeng, Ben. Basta madlaw kon asika ti kaing ingas na. Isa nagpintas ti anak ta, bakit? Huston ti may isang anak ta. Diyak kayatan ti aganak, Ben. Nagrikat. Ay na, kastalay ti damo. Agamin to nagbaybayag. Laklaka ti agpasngay. Kurang ati may isang anak ta. Uray, 2, wano 3, wano 4 no iso. Diyak ngarod kayatan. Uray kumanubak nang ta. Tauray aganakak iti ado. Tamangala ta iti yayada. Ngam nakurapay tamat. Ay, pasensya ka na. Doon ako rapayak lang. Lena, ang maipasigurado kan ka. Adi ka ito aglangan amangan iti anak ta. Diyak ipalumos na ita. Aggagatak iti husto. Ay, trabaho ka, trabaho. Binigat amapan ka ijay talon. Ngam di tayo matla bumaknangan. Dumtang tulay ta bakit? Basta saan ta mapukawan iti namnama. Patcheck nga ipaito ti Diyos day ta kanata. Kanon to nga tangay. Masikuran na kon, Ben. Adan anak ta. Ngam isulat tamat ti kasasaad ti biyag ta. Nakurapay talat ta. Di ka ganat bakit? Basta di taliwayan ti agkararag. Dumtang to day ta iti umno a panawan. Bakit? Umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anyat linuto mamasida ngay, Ben. Nagluto ak iti aba. Sinagpawak iti karing. Aba manon. Makauma. Napurga ako niti kakasta. No saan nga aba ti masida? Saluyot kan pareya.
Ay, pasig bulbulungan ti karga ti buksit ko. Mayat kit di Tana sustansya dagiti ipapaunag mo. Nagruna, ket aggat gatas ti anak taken ka. Ay, kaanon to nga tagumin na awat ti panagbiag ta. Marigrigatan ako na mga wawiri ti anak ta. Mapuypuyatan nakakanayon, ta nakamangmangit mat. Sana balay, tadak mat akasinublat mo amang isala iti anak ta. Nukas diyang agsangit. Nubak nang takuma, ti anda kumamot yaya ti anak ta. Apalak dagiti daduma nga amok. Adda yaya dagiti anak da. Adda katulong da iti balay da. Takasano, nagbabak nang dagiti nakiasawaan da. Ay, ala, inta mga nun. Diyak kumamangan ngam kapilitan. Tagpagpagatasak. Ben, saan ka pa maturog taday bagak? Anya na ito bakit? Sapay ko matamawatan na kiti dahito nga ibagak. Kaya't ka ngamin atulungan nga agtrabaho lakay. Kaya't ko ti makaurnong adagos. Agluwasakin ton bikat. Tay nakagsapuli ti trabaho kay di syudad. Anya? Ay, sana. Basit pa iti anak ta. Di ka pa unay makatagad. Ngamin di ka pa natanggat iti usto. Amangan no mabignat ka. Napigsa akon, Ben. Kabala akong tagtrabaho. Lading itak, ngam di ka palubusan. Lading itak mat. Ngam sana si kati makalapod iti kayat kong aramidan. Kayat ko ti bumaknang. Kayat ko ti maaddan iti ado a kwarta. Bayam asyak tag sa lukag para iti pamilya ta, Lena. Bantayam kit di ti anak ta. Kaanon tupay ngay. Manalon ka lang. Awam mo't ado a kwartam dita. No agmula ka itinatang basit matlat mapaglaklakwam. Ay, pasensya ka na. Naranaak ngamin din nala ka apresyo. Adahas iti hapo. Di na tayo baybayan. Kat patsak agumin awan tumatla ti panagbiag tayo. Ikarit bakit? Dublyak ti kinagagat kong ang trabaho. Ay, kaanon tupay nga ta bumaknang tayo. Amang ano lakay kan baketan, di tapay labing maknang. Isong agpasyudadakit di. Kat no makasapulak itinapinda sa panggadak, agurnungak, tag negosyo akto. Saan ka nga umadayo bakit? Maasi kang umamat iti anak ta. Basit pa'y unay tapno panawam. Kat ano sampay nga wawiran Ay, basta no niya timbagak iso ti aramidak. Nulapdan nak, nasaysayat lang agsinatan, Ben. Anya? Apay a pinalubo sa mapimanaw jay asawam. Maladaga pa'y laeng ti anak yaw. Ay, kasanun nga iti panaggatas na. Impanaw nanti gatas ti apo ka. Linapdak mat. Jak pinalubusan. Ang nagpilit na nang. Ken pinangtaan na. Nulapdak kano iti kayat ng aramidan. Nasaysayat la kanong ngagsina kamin. Anya? Ha! Awan asin na iti anak yaw. Ay, kaasin mo ti apo ka o ka. Nakuna namat kid di nga agawid tunggal agsweldo nanang. Ay, malala. Taaw-awirag ti apo ka. Tapno makatrabaho ka lata anak ka. O ala, sumrekan na my friend. Dito iti boarding house ko. Nalawa mo't gayam ti apartment mo, Diana. Asino ti kadwa magnanaad ditoy? Awan, si Shaklaang ditoy. Manungay ti abang mo ditoy. Nangina Ang lumayos lang. Di, iti abang mo ti papapanan ti sweldom. Saan asyak ti agbaybayad iti abang ko ditoy? Anya? Kasano ti abang ko ditoy ngay? Mano ti share ko iti abang, Diana? Ay na, di mon panunutin dayta. Talibre ti panagnaid mo dito'y apartment. Naalala, may kakitin tag merienda tapay. Kanuntan ti in-take out ta merienda. Diana, anya ka di trabaho ti pangisarkam kanya? Waitress iti may sa beer house, Lena. Ket mo? Ha? Napintas ka. Iso sigurado ang maawat ka ijay. Kan kalaslas bangam, friend. Manungay ti sweldo.
sakto lang. Ngam, ado ti matip mo ijay. Bumangawi ka ititip. Ta ado ti galante a customer ijay. Ije ka di mo tayan ti trabahom? Agkatrabahuan tanto, Diana? Saan? Si kalaang ti agtrabaho ijay. Ta imikat akon. Kat aksapsapol da iti kasukat ko. Apay nga mikat ka? Pinagsardeng na kun ati nobyo. Di na kayat nga agtrabaho ak ijayon. No kasta? Adan nobyom, Diana? Asino nga'y? Kan taga ano? Ay na, maam-amom to no madamdama. Ta umay ag dinner dito eh. Hello, Lina. Kumusta ka? Nasaya at latamat, sir. Ay, da kayo gayam tinobyo ti gayam ko. Di mo siguro namnaman na may sala ka iti nobyo ni Diana niya. Ay na, tawin laang ni Mensyo tilakay, friend. Ang ubing pa'y tirik na na. Saan ka di, honey? Uy, nani. Gusto ka iti Dayta. O, ala. Mang Rabita yun. Kabayatan ti panagiin ni storyata yun, honey. Lena? Saan amaturog tinobyong dito'y dagus mo, Diana? Saan? Tada sa bali a balay na. Balay da, iti asawa na. Ha? No kasta? Ada asawa tinobyong? Win, friend. Ngam, sana problema dayta. Ta siyak ti ay ayatin na. Kan maipaay na amin nakasapula. Kat uri dya kag trabaho mabalin. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Iso kaslag susweldo ak matlaangan. Anya? Mariknak ti bannog ko na. Ngam agano sak. Gagangay la siguro iti agdadamo ti kastoy. Ngam no mairwamak ton ditoy. Patsa ka sa anak ton amarigatan iti trabahok. Kan saan na bale? Tadakkel ti matmat gadak ditoy. Sapay la kuma. Tabumak na nga kun iti mabiit.